verse 8 kuya 12. Sebele bapostoli nakulele sizolo izenzo esingizinde bayati ngoba vele ma-8 lawo lokusho ukuthi yinto lenziwa kwasile khuluma. That's why ngiselele bapostoli kusho ukuthi bebangakhulumi bebenda lento le uNkulunkulu ayifakile ukuthi abayende bakhangise emhlabeni ngaKristu Jesu ngabo. Angaba ngabeva ngoPaula bophesha basiyasibona sisinjani ngithi ke lesente lokho kodwa emvamseni bebavamise si ngilegama nekholwa kulo ngilo leliphiliso lomfuna embona nje lesishosha besilapha eceleni kwemnyango sigaza kucela imali labangenayo kana sinyo imali sidzinga Kristu ngoba wacela into langasile kumele ngabe uyayicela wena bofuna Jesu ukuthi usangene empilweni yakho manje wacela ngalokucela kanti ufuna lo mnikati wale tipho ngiwasevile lakhe encwadi yaMateyu lapha kusahloko saka 6 asifuna necala lombuso lokho senithola bonke lo lapha salombuso. Haleluya. Lamalanga nje bebo ngokele ndzaba yalo yamkhululo ngiyamkhumbula mose lo wathatha intombi yasebukhosini akhona majaha shamacembe emakwa kwathiwa kudulo mfuna ngathi basho ngani noma ngibona ngathi uyabona ngasingabonga mshintsha aza silome ngasingashintsha lo mama ubendelo babe loba ungathi uyabukela kumelo mama bese sothanda simane kushintsha labantwana bafane naye bankulunkulu bebaphile ulibambo lwakhe apha nathi bowathi bethathe ukuthi abafuni bese baza ngathi beshanisa kanathi beshaka uNkulunkulu wathi bona sathi benjani le ndzaba ihleti kakhulu empilweni yami le beyivamise ukuthi le ncebo yaNkulunkulu ikhulume kusikwami ntombi princess inhle yasethi inkosi yathi lo mfuna athole njani khona la kuleli vele kubo wasike angeke ngikhone kuba angiyitele geje anginayo le dipstick yokuthi ngibone ukuthi lo mfana mthandaza kangakanani kodwa nginayo le geje lengawuyenda ngehlakaniphi yokuthi kude lengawuthi cha bengifuna lo yamfana manje no uthanze yena njengoba labanye batali bakwenda nje kwafika la khona le nkosi simlelanga mhla kabalibali kutaba ngilo mncintiswano nomgcizelwana sengisho njalo sinomgcizelwana ngoba kusinomncintiswano gcizelwana ukuthi la kuyahanjwa nakuthanda uyagijima nangafuna ukugijima uhambe wasi lo mthetho noma lo myalo wenkosi na intombi ihlele esitulweni sasebukhosini lijaha litawufika kucala kule ntombi itaba yalo ngaphandle kwetinkomo angithingisa inkomo lakhe lona nje inkomo sotiteka le sevele lejani itfolile le ntombi yathi inkosi mina ngabe ngihleti yasethi inkosi ke phumani majaha waphuma imoto yasebukhosini idushe yonke imali lo ngayicabanga la kule moto abekhona amashumi ngoba nyalo lishumi sengilolo ngathi lesini bakhona bombondo 2 emalangeni akhona 5 emalangeni akhona 10 emalangeni abekhona na 20 na 50 abekhona 100 akhona na 200 akhona yathi inkosi okay ke
ngiyabeka isandla lemabelisa ngabazalwane ngithi njengoba sila nje ubuke nje si le starting point sethu asisibeka lapha engcondweni sisike isuka khona lenzaba yekuthi kutiwe la esigodlweni ngila lentfombi ihleli khona ngila kude lothi wena uyagijima wena unjani wena nje kuphela uphokophela usufuna princess mfana Nkosi yase inkosi kisi ningakaqali ukuchubeka negijima noma nehamba kuyawuthi udabuhamba kanjani yathi majaha thululani le mali bayichitha imali ngemasaka bachitha amashumi bachitha bompondo bachitha bo5 amalangeni wasosophenya lokuthiwe selingacala lihambo bayikhohlwa labanye intombatana babuke amashumi awacupha wamanandzaba usuthatha kangaka kude labe kakhutha bacupha bafaka emakhukhwini ngoba beka sibasudele labantu niyabona ngosi labanye bafaka amasudu labanye bagcokile nje casual ngoba ngeke bese umuntu ugcoka ngendlela agcoka ngayo ahamba ba wasinafika bo 2 emalangeni noma 2 rand wasinomnyatla amashumo ngathi sangibambelele asengibhica wacupha wafaka khanze bo5 amalanga mthando seyinkundlwana ngicupha kakhulu wafaka ahlakhumbula kocha siyahamba kunengoni lele ebukhosini sijake yona waqhubeka wakhanze amaphepha seko10 emalangeni wasinomnye bekuyini kona lokho wathulula lamana lo mesinza wacitha phasi wathatha lamaphepha wagcusha wona nganomsinza labanye basibakhumula lamabhanshi labe basudele labe bankasudele bafight ikipa ngaphansi komashethi wavela wakhumula leshethi walikhunga lanthanyeni walikhunga emkhonweni ukuthi nganophuma imali njalo mfati loyigcina loyifaka la imali angafaka bond haleluya yaqhubeka imali kwawo 20 emalangeni 50 bacupha abantu bafaka wabona mkhulu athi ukuthi ufuna nani ekhathi uthi umfati zowabathi ukhulumisa tintombi intombi awusolo awuyana lena ngoba abanye baluza nala bemele sale bathola khona haleluya asemkhulu yabona le ngoba nemfati bengimnikiwe angeke ngibe ngikhuluma angikwati lokukhuluma inkinga bekusasilenga kisibekela nomfana beyangamuntu sibeka phiwe njani lo ngakwati kubeka emagama avela ishayelo nto ngathi awukani ngafa fana sinebe usinombo mfana mosuyabukeka le akusimuthi umuntu kuba ukhulume kahle nje akakwandi lokubeka amagama haleluya wahamba mkhulu wangabuthi ngisho shula wangabuthi ngisho ponde wangabuthi ngisho 5 emalangeni wangabuthi ngisho 10 emalangeni wagcama bo20 rand wabuka mkhulu wathi babusa abantu bacobo ngamkhulu wagcoza nethondolo lakhe wagcoza mkhulu nethondolo lakhe wahamba bafika lapho nasebo 200 cabanga ukuthi bo 200 ke sebala la nazo tawuphambi wabona kwathi wathi umuntu wakudlala kuhleka vele church sangikhumulile manje ngamanye afika ukucabisa thayi wajijela lapha la kuyabophethe hayi wasingeke sokuthamsita lapho phela nemali yami babuthi imali wahamba mkhulu waze wafika esigodlweni bekunesitulo la ufika uhlale khona na ufike icala waweca onke majaha labe batitshelile labanye emndenini bese bajabulile nakaphuma athi mina namhla kuphelile phuya lakhaya vele yami nangetubane ngiyathemba kale mkhosi ihlakaniphile iyathi usakuzingile utubane la uzinga ihlakanipho nengcondo nekwathi uzofuna nempilweni ayithatha khulu baba sebamhlabelela ingoma seyikhonza ngathi mkhulu akunanzaba kodwa into zahawu haleluya abasemina yami form athi ikushiye njani uyuluze njani awusonobona imali enkulu kunetform
wathi mkhulumle ngiyathi sinangitholele indvombi yonke lengcebo yalabukhosini yami lamashumi babuthako labo 5 malanga labo 200 babuthako banda kule ndvombi le ngoba letinto setinikwe yona njenga Queen Elizabeth. Wazinikala sisi le ndvombi umuntu lesotawata usitana kodwa yena athi silombuso wakho wakubo kuphethe yena kodwa kube khona lokuqalisela. Ngoba umuntu nemuntu uyamdinga umuntu empilweni. Hallelujah. Lenza bayihlala imkhuthaza. Kuthi bazalwane baphokophele ezulwini. Kodwa kunezinto sathanda tihlanye lemhlabeni ufuna bangafiki ezulwini ebukhosini. Thina kuthethwa sibomakoti belungu sonke. Ezulwini kude lomgcinela lomsikati. Asemsukude labasikati ngisho kahle. Ezulwini kunabantwana baNkulunkulu kunemadvodza nalivula uNkulunkulu isho njalo sonke sinemadvodza. Hallelujah. Sawufunza livula uNkulunkulu verse 8 ya 12. Petro agcwele moya longcwele wabaphendula wathi baholi nani tibonza lamuhla nasibutwa ngaloku lokudlela sikwende kulesi shosha nekuthi siphile kanjani kufanele nonke nathi nabo bonke bamfu baka-Israyeli bafanele bathi uthi lo muntu ume lapha emphikwenu aphile saka ngemandla elibito laJesu Kristu waseNazaretha lenampethele kodwa uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Jesu nguye umbhalo lokhuluma ngaye ukuthi litshelena lidzelela ninebakhe selijikela balitshe lesisekelo kude kusinziswa ngalomunye ngobe kude lelinye libito ngaphansi kwelizulu lelinikwe uNkulunkulu kubantu lesingasinziswa ngalo. Hallelujah. Asibonga livula uNkulunkulu babe siyabonga livula lakho uNkulunkulu wethu losithanda kangaka. Siyabonga mongcwele ngawe Nkosi Jesu Kristu naNkulunkulu mongcwele labe babevalele enhliziyweni zethu omunye nangamunye Nkosi libelithemba lelisha nemandla namasho oqhubeka eganeni laKristu Jesu. Ngicela phinde ufonze. Petro agcwele moya longcwele wabaphendula wathi baholi nani tibonza lamuhla nasibutwa ngaloku lokudlela sikwende kulesi shosha nekuthi siphile kanjani kufanele nonke nathi nabo bonke bamfu baka-Israyeli bafanele bathi kuthi lo muntu ume lapha emphikwenu aphile saka ngemandla elibito laJesu Kristu waseNazaretha. Kusukunyiswe sishosha bathandaza. Bekukunembe bakwende abapostoli. Kodwa kule ngciwana le baboshelwa ukuthi noma ke bagitshelwa ukuthi uNkulunkulu wenza umsebenzi ngabo. Waphila umuntu lobe sahlethe iminyanga afisa afana nabantu bonke. Bekungendeke empilweni yakhe. Bekuthi mama labe bambona adzinga isito langalifaka emlonyeni babona adzinga isito lokusimhlambe hambathe. Kodwa ngoba bebethe Kristu kwathi laba nabaNaKristu basike thina sinako konke lokho. Sekukhulunyiweke sokuthi ke Petro batawusigiba basibude kodwa kufanele ukuthi sadi fundza le verse. Petro agcwele moya longcwele abegcwele moya longcwele ngoba ngeke utende tintfo kude mongcwele lokunika sibindi. Petro agcwele moya longcwele wabaphendula wathi baholi nani tibonza lamuhla nasibutwa ngaloku lokudlela sikwende kulesi shosha nekuthi siphile kanjani kufanele nonke nathi nabo bonke bamfu baka-Israyeli bafanele bathi kuthi lo muntu ume lapha emphikwenu aphile saka ngemandla elibito laJesu Kristu waseNazaretha.